iyamba amuktadi lepsida kok nondabida ina aige choukri sida kide lokthok phir kanu adu de khut pun geda laiche kara na tin chi chala kara mai to ito imang da imagi phi mun gera mun to ina le rakada de aidi mangon de insult to ne na lawde bado ai khoi de to ne lawe bai di manipur ko wi selam ga akhoi ki political leader amne lei do party tinage tinok to adugo mi da asu se thoina torom se kari gi no se chen be hala ne phut amata thadong ge mayam ge haibe muta khongwan du gi chak chana saraga ne madai de saijin da han bade hindu raktana sorok ta saijin da na sabang am karne ba koi marakta na mana ade hinje raktana halaga chingi di ami chana panarani ye tapak nei panarani lagam akhoi di manipur gi sarkar dagi order laude ha delhi dei lawi hai ngamini is on record pana met ke sunu vote ki meeting ka thingja sanu nongmai pana kap sanu paisa yelo da lawi arak trabani namna na kari sini adu so amukta nate manipur gi puari dam ta thokta ba da lakh amaga lising tara hel kari ne koina mase kari gi no ba sen na kabra ba do akhoi nongmai par ka chala mi go da nam mo bai kari ra ba do natte ba ngasai ga ngai ba imagi punung dagi lerak padgi tang ina songa leba mihun mipung khudin makta yawri mamagi hak apam da khangba madugi power do madugi shakti do chalai ba numit ne ba nongmai na su yarakti ba paisa na su yarakti do mase huji akhoi anoba manipur amagi yufam na masi mathau tai mayam nadi ozabi mol lai ai lai late chumnagi oza masam ni asoi ba pai khai le ngani ai gisu leifam to mi oibni adu leipa khunai gi damakta thabak tong mi vote lepang ngamde khoi manipurda he khai roga nang karor kaya paige paisa kaya paige na horakani masi kadai de thole ino sakchu da di khoi na haibe na nato na mamit khuba kang ni japanese mali chinese mali korean marega harau bagi wani du ai khoi gi lamchat chajat kok ta yaw da di ai khoi mu khoi dong na tong de ba khoi tause hairagadi akhona chumthokpa ma mathau tai masidani aina miyam da appeal tawjaningis aina ngasai hanjagi bado youtube ta loi leibani hujik ti chenba yabu jante pichibisi aina vote lepagi ngasai gi nomination file tawro tholok pada ngasai haijagi do journalist nang ponsu aina haijabani mase vote manung du sai hujik filing tawnu mitsu sai hujik su dum hai maraka su dum haijai ai khaktana yaroi akhoi myam pulak to mina gada wo thabak ni sidi miyam na gyan tarak ta di yaroi but leader gi mathok se kai no ai ngasi myam na ngang jare isa mathang sandok na aina takchare ba aina share to jare ba aina wakal phongdok jare isa te na te ba miyam se as a leader public leader maina myam na khanbira ga aina pai ri ba pham ju piba pham na te miyam na khalak pani IAS APS kana officer khan badadi moi gi interview board ena mi malai dana prekha tawragani khangde interview tawragani khalibani akhoi na pai ri ba phamjina kana na khali ngasai officer phamaga khaliba mayam du maina sinam niyam no ina moina vote hadara khalak pane ana miyam na khalak pada afaba phalor ba achumaran tawbung madu gi do ki dana ek torok numitadi manipur gi chakhat khongthang da anoba manipur amagi khongthang thang da mepong khdim na thang ba hor pone na mayam logda bane bumsi ana election ne ba matam sa phagi juga ina lobi ganu afa fata yin biu ai de seng hai hojiki leiriba sida khoina congress na paira gadi pani leader yam lei maram ai hanjan pijagarabni kari uma congress na muk katu karan toraba mathang ola pada lakna lang biu hai ne bai de dum masi gi power du da leigada bane ba mase ambedkar na kari hairami ai yam noi jaba handa kaina राजनीति की खुंदार अगर तौरकुसा इन नुआई जबानी तमजरके पुंसीद मंगमंगम फोंदी AICC की आगान महात्मा गांधी की अदुगी सेशन तौदा वांगांग नि खंग फोंदी अखोय मसेन कई तौनो बे पॉलिटिक्स मयाम दुगी मरक तहंदक सिमी न खितंग सखंग नबीदना ए मोगी मणिपुर की MP सु ngang lu तौरकदा ngangi अखोय की पार्टी की मिखरन जुंजल अहमदाबाद सेशन दा मिनि अहो मरि खतनी पुंसीद मंगमंगम फोंते मतम अमदा मदुग सेशन दुदी अचो सांग मी वारी दी हिस्ट्री दे याबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस नंगांग बदु म प्लेटफॉर्म अचो बुगु ममनेबा अद ngang का दाइन ख्वाजे नुंगाइबा aina support matam de hek haisba miam मेकअप थोरक पदनी बिमोल से कछु नते मियाम न थादक तो नि गाइना
मियाम मियाम हरगा मणिपुर ममांग थारा सकदबनी मणिपुर मियाम ममांग थागदबनी हाइन ngang bu wasya ai wakhal lon da su larik pajarak pada Ambedkar ne mana iroi loi na ngangam ba constituent assembly da magi last speech manda yaw bane ba leipak miam na mamang number 1 thagadabni ani subda party na aroi bada ai gi sin ikong kong gadam ne party da ki fen saw ba se leipak miam na saw gadabne masigi dialogue se ai gi president Kharge ji na handak se September gi session na ngang pai wani adugo mai matung he ngang da in so mu remind torom punsi da koina kauro do se leipak miam na number 1 akoi gi priority number 2 party oi gadabni isa isa se maning han gadabni leipak ki ahong mane ngasi mayam na mai lei katpi ri be irabo sai ne khai akoi da tawri ye irabo ko ma mata leitre akoi gi mantri kari sura mangak ta ngai re akoi leader si irabo ko ma tang leira da ki sum khang ngang e ba soi ri ni irabo ngai ga da bna te koi na irabo thai khali ba mi se kana no ta khan bi bo se irabo ko ma mi ma koi ma thau ta na khali ba sibu kana no ba isa isa ngak ta na tro मियाम खुदिंग मकी थमोय दे इराबोट मसक खंग इराबोट ममम लोत न लेरिबा मदुगी इराबोट तो हगदोक म चांगे बा इच वन ऑफ अस कोइ लोइन मक्ता मदुगी इराबोट तो हेक मिकअप थोलप नुमिता ने बंग साइ खोंग कथोइस मपान द थिगदव नते ईश्वर गुमनी ईश्वर इसे कोइ खाइदना थाने गे मदु खंगदा तामोन नबगी सैर खंगदे करीगी थीरी अनकपदा अरापदा नकन लेबा माबु करीगी थीरी अममबदा angan ma mabu ina sakpu ishore is ma pan thi ga dong nati manung da chi ga dong aduna bo hai ni hindu gi shloka da bo hai ri du ni chum thira kan da mayane hara sum thira kan da last kari tai sanskrit ta aham brahma asmi ai ni brahma ai do ai ni na noi thiri ba brahman do ai ni hai ne ba last ki shloka se aham brahma asmi ai se Gita na hai jo dune ba maning na nang sa nga da lei ba du mai na mawon da shawi adu da shawi isore si de khoi loi na mak ta yaw bane ba bhagwan je ma pan da thi ga do na te manung da thi ga do ne no democracy ki leipa ki da mak khan ba masa gi oi ja ba thadok pu ngam ba hai ba gi gun se ira bo ta yaw her ga di ira bo se khoi gi da thi bom chang ge ba khoi ga sang manung da yani mo mam si sa masi thi bom chang ge ba khoi da kai no da ngasai do Tawai boy di ba tang ina chuang ga leiriba ganatantra chatpada di miyam gi each one of us khoi amam taloi na manga tawri ngak ta ne irabot ngai ga dong te lari lai stam literature ka tam ko kamu nam di khangbi ram bi ai English di waiting for Godot inam lei bane literature da drama se au bade Godot lakani dum lo shan re kana no Godot ma sak khang da bi armain taw ne iraboram ta la di suna ya roi ba khoi da miham na luching da bani akhoi punamak ta irabot amam leirim ne ba madugi irabot to hoggo ko khoi thabok mathau ta kari no khani irabot siri se mu yeng biyo khudam mang tang pijage macha ibu ni mama ibu ni chairap ki member wari ni chatpada samutong halakpada dolai tong ene leiram mu pani masa manai ma'am torga ning thong san pi lobugi adu mana singa session da mana luchinga kanda political move kya tore mana miyam na khanba miyam gi mihut na luching ba sarkar ma leibam thoi na ning thoge ma ta nga khale mama ibu ngo erasu chinta mani thugai raga leibe se mase punchal laga damni na tadi manipuri economy sokani resolution am lokale matam du the crime tore na phari ba rani gaidunu se mana political prisoner ne haigale thado kadam ne na demand to kale adai di churasan maharaj sa sauna kari haire noi ngasi dagidi sarkar gi thabak to ge haibra na tragasi gi nikhil manipuri mahasabha gi member oi gerba ani si matam khalu hai kanda loi na ma resign to ga mai magi man mam da hangra magi sarkar thabak loi to no gi nupa ani khatani madu de lemori ilang bam tompo hai bu nupam ga hizam irabot hai ba ani si ka khatane le moris ai koi de lepak myang gi thabuk oi na tok jaw ra ge na mama ibungo oi ga samu to ma ka chat dolai chang halak pa nupa do loi na thado ga lepak ki da muk ta to ge na thabuk to ge sangi bane ba madu gi irabot to na tro khoi na si khanari sa masagi oi ja ba thado ko irabot to na tra ba koi bo
सोना इराबो नुसीना लई कटकनी सोना खाना खोंगमान अमै मनाते युम सा मतमदा अखोइसे मीसु याम कले मसी खोंगमान से हेन इसिंग चेन बे हलने फुट अमता थादोंगे मयाम के हाइवे मुता खोंगमान दुगी चाक चाना सारगने मदै द साइजिन दान बदे हेंदोरक्तना सोरोक्ता साइजिन दान साबंग am करने बकोइ मरक्ता न मना आइगी न सुम तौले बकोइसे मैम सौयो नोइ हाइसे आइसे मिंगसेन पारे यंगसेन एखोइ आइजु याउरिनि अखोइ हाइसे अखोइ मैम भाप ताब म चंगेबो नतदि से पाराउ न ओजा बिमोल से लायों थोखरा ओजा बिमोल हम लाक्तन फारे मा से इराबोट कुंबनी अदुनि आजा आई एम नॉट अ हीरो ओजा मसाम ने कौबिगनु डेमोक्रेसी सत्पसिदा फिबापम नतब म मियाम सिनरकनी थौमा सि बिमोल बु नंग तौइना अदुगी तौरक थबंग नै हुजिक तौरिस अइना पार्लियामेंट मोइन ngang ngang ki pian da man sum henjala kadana aina hek na han na ha sum haidok tabni sigani suboi do ram nang wala khan bada aina vote le page na chap yung lekhi ba na decision lo hi banu misa roughly adugi nungdang dugi aingon da yam thina waba tawsira na khongman kalam dai gi masida hek lakshman rekha lanjal ro gi maning hanja ro in khan manu misa madugi numitugi ai gi chamam naraba kok sidana पेंद ना इन आइगी सोशल मीडिया अधिकारी इगे दना इयाम्बा अमुक्तदि लेप्सिदा कोक नोंदबिदा इन इरगा इन एक्सक्लेमेशन दरा थागले बहिंग दैन म्याम ग्यान ताबिसे फेब्रुअरी की तांग 2024 इयाम्बा अमुक्तदि लेप्सिदा कोक नोंदबिदा पेलक तब ngang दो न वा ngangoy दिल्ली न सुम हारगा चप्पगी टाइप त सुम तौले रे सबना सारे पुंसी द उरक तब इमाले पा की फिबम जि सुमाय उरे मचे थुगाइरगा तौरप मैम से चाकन मसीदी अइन कागे काउ कारोय तो अमुतंग ट्राई तौरम चंगग ngang ngambre yenge na sangakpaneba इसोरना चानबिदना मियाम मेकअप थोले मदुई मतुंग ताबनी मैम ना पार्लियामेंट त उरिदो हाइबा ngamamdab chahi satro oiringai digi phungatna lerakpa मियाम नदि मीटिंग दगदि पंगा ngangnab दो ngasi पार्लियामेंट की फ्लोर द ngang लेहौरबने मदो पुछि चुप मोइन मुथलसु यारोय दबना हें 18 लोकसभा की वॉल्यूम 1 2 इन थोला किने ngasi नेहरू na ngang bawa akoi ahli bosing laisam aso hoina ngang bawa loi leba library da लोकसभा फर्स्ट लोकसभा की वॉल्यूम सेकंड लोकसभा की वॉल्यूम मैना मोइन ngang bagi record transcribe loi le dun hojik 18 trani 5 लोकसभा की स्पीच मैम इरकपदा aina ngang ba noine khoide yengai ba mieng se loilam ngakpagi wakhal lon du mieng ri yengak pane se मैम tabi rab notro aina mado parliament hai se मैम tabi horab natra ba sem mang ngam ba musang e ba ki ra ki do wi lei doino adagi aina mo hairam handaki khoi na mun na khang da mani pu se sum gi kuki ga khoi ga khatna bu na te ba india gi constitution amagi makha da lei jaba state amagi magi power and autonomy magi sakti lei jaba se ipong na ngasai thambal kauraga lowdo adumaina ai khoi gi hak se mat le ban da state ki ai sa gi lengak lei da leina tayam pong na kari bhau hai on the floor of the house parliament masi mayam lai la soi be mayam no khan bi oba article 365 ki makhada central government instruction pirak se indradi president rule thamjan ba yae na yawe ba ko ada moina pirak pa instruction moina tawai ni state government da haira ka do se karam ma jaga do oi ga da union government gi magi executive authority da leiba poto khaktang oi ga da bane ba ado india ki system da di law and order se state ki sovereign and plenary authority ne si supreme court su interpret tawani constituent assembly da su ambedkar na ngangam ba wane ba law and order se india ki police chief laitri se army ki chief amale ba mako ama army ki khoi makok to mama ma gi se kari theli ma'am yeng be ba sumai cross ama yarongani star ama yarongani aduga ashok ki lion head ahum pang do ahum mo yawgani general kawe do ama khatani madu oido nu pa do adu theto do adugi makha ta abda lieutenant general magi duna kari theli sumai cross to duga ngasai gi ashok pan baduga police khwai de chawba makok se hujiki lieutenant general gi insignia do in thet pani general duga manaba police ki rank amta leite be india da karigino all india gi when police makok leibe adeba because law and order is a state subject sigi leiriba executive ki authority the central government gi yaw the authority sida dg silu har ga silini
loy lorder makok thong pai riba DG se police ki makok se Delhi na sindo o hai bi sindo khri ne ba koi sarkar china ade henje lakna halaga chingi di amit chana panarani ye tampak nei panarani laknamin adagi ma'am tabi obra kangpok pida kuki ki bangkaram chugai bida mapan gi sifai achobam na kari hai video da kuki kamu sun mare yele noi kalai di order noi tori jo noi state government na hare to ko pai na kai hai ge usi officer chauduna akhoi di manipur gi sarkar da gi order laude ha Delhi dei lawi hai ngamini it's on record political India ki constitution manung da leiriba constitution da leizari ba Manipur ki power do pre-master ka jo di to oba Indian constitution makha da leiba federal structure da leizari ba power do namthi ga shukti ga pulaka na lamuna khut punjal lekhara hai thekala leir ka do bai no ai ngon khut punjal lakto bo ka do bai ya do no ba ai khut punjal su choki su phamal la di na ya ga do ngai re ai ge choki si ta ke lo thok pher kan no do de khut pun ge da lai che ka ra ne tin chi chala ke ra mai to gi to imang da imagi phi mun ge ra mun to ina le ra ka da de adum kai ba ta na tro khoi masi gi sine ba Manipur gi manung da thuai ba maru se sina number 1 hujik ti kayam lu ra ge da ina hai jab ne se masang la ka ba Manipur sarkar ji gi makok oi ba nupa se gat lei ba mi ma na tra ga de ne hujik yam sing na ngai ne ma no order pi do ji electa ba gi crisis solaka ni ma dai de ne ke do ba gi ai na se ma ra hai ra ga electa ba kari gi no na ngang ba ngam ma tholak tra ga di ne minai nai thang adum nai ra ga khoi se adum si la da ne chi po sine Manipur thuai ba se Indian constitution ni makha da lei ba Manipur go wi state thuai ram ne uji macet thuai du na constitutional power loi mat le aji mat pa se khudam ne prime minister na la amaga aiga party tinade magi policy ni yaning daga su mayam na kawiro de ba nongthomam biren was a CM of Manipur ki chief minister ne ba BJP ki party da belong to so akhoi punamak ki oi ba CM na tro mayam yamin ingresa Manipur sarkar ki chief minister ne ba Manipur ko state gi makok paira political executive na leram me nu pa ne ba adagi assembly se inability suspension na thamaga su speaker ki position di kai de leiriba du na sonda mamang da pham le speaker du stage bo ko khate duga mameng bo palam da bai wani Manipur sana le pak se da du su kangla da pham kan da wangang ba de India ki prime minister ne ikai khunu da matik charaba honorable speaker of Manipur assembly matak ta pham da bani governor pandu nai palakado ni ma makada duga hana ki CM oi biramba respected chief minister Shri N Biren Singh kaina palak kado bane ba supan hek panda ba malai ta ngan loi hu do ma sakra kanda eidi mangon de insult to bune na law de ba do ai khoi de to bune law e ba idi Manipur ko wi selam ga akhoi ki political leader am ne lei do party tinagi tinok to adugo mi da asu usi thoi na toram mi se kari gi no se adagi CM nu pa sin kai do ram mi kana mo accident thokan sire nungai ti no mi mari nga train da sire Iraq da na sire na masum hydra condolence prime minister Modi se sum hydro handa ki sei ani sim rungda kari guma mi si na thok pa se ising da ta ba sire ma masa chat kani thong kai re adagi train accident thol chat ga mi si mina da ngarang nan so dum thole mi ma si bagi kai da no flood ki ising isau thok na dazing do so no noi ta ba phongdor e ba magi machine gi ngasi ba ba dai koi gi chai ani sta mi si ba se ma ma thwai no mai te na ai gi yaw ro bra ba mayam yaw ro ta khan bi se si lei ba mayam gi chief minister or mi ba mi du lei na to lam de ba Manipur state assembly gi speaker ma thak ta ko ta pham bi phaman da ba na tar maming go palam de ba sum ba gi chana bi se masi ai ko sum lei gi ja hai bra ba sumai na mayam tu kumiro se mayam lening bra ba sumai na